Kuri Chimuru Sports TV ndagusuhuje kabisa niba umeze neza cyane reka nizere yuko umeze neza cyane 5-5 uyu munsi rero tuje kuba twagaruka kuri iyi match ya Arsenal yaraye ibaye ikina n'ikipe ya Sunderland Arsenal inganya n'ikipe ya Sunderland ibitego 2-2 hari ku minota 36 uyu musore bamwita Baradi aza gutsinda igitego anako kandi witwa Bokosa karacisha ku minota 54 kuri passe ya Mikel Merino ku mpira waruvuye kwa Eberechi Eze ku kazi keza kari gakozwe n'itwa Declan Rice. Uwitwa rero Leandro Trossard aza gutsinda igitego ku minota 74 kuri passe ya Martin Zubimendi anako kandi ku minota 90 iminota 4 inyongera Arsenal yize amanota 3 bamwita Borobey aza gutsinda igitego ku minota 94 kabisa ku makosa y'umuzamu David Raya ndetse n'uwitwa Gabriel Magalhaes utarumeze neza cyane kuri uriya munota kuko bagiye bakina neza ariko byagize mu minota ya nyuma bagenda bahuzagurika abasore b'ikipe ya Arsenal biranja rero ari ibitego 2 kuri 2 nibyo byatangwanije impande zombi. Rero katwaruka ku ijambo Mikel Arteta yatangaje ibintu rero byaranze iyi match ya Arsenal yasoje match ifite position ya 65% mu gihe Sunderland yari ifite position ya 35% amashoti 17 Arsenal yateye ikipe rero ya Sunderland yateye amashoti 6 kandi ikipe ya Arsenal amashoti 17 yari yateye n'ubundi arindwi yari on target anako ikipe ya Sunderland amashoti 6 yateye 2 yarari on target. Big chances enye za Arsenal kuri 2 z'ikipe ya Sunderland akaba rero ari gutyo bimeze ndetse Arsenal yabonye corner 2 kuri 2. Aha ngaha nshaka kugira ngo twumvikane ijambo Mikel Arteta yatangaje. Mikel Arteta aravuga ati the referee only gave us 2 corners, how do you expect us to win? Mikel Arteta komana yanjye ati twahawe amakona 2 gusa none murumva twatsinda gute? Umusifuzi Mikel Arteta yikoma umusifuzi avuga yuko yahawe amakoroneri 2 none se baguha amakoroneri menshi utayakoreye. Arsenal yari sanzwe ikora amakoroneri menshi ikataka cyane ikabona koroneri nyinshi ariko ikipe ya Sunderland ibyo bintu yabyirinze igera naho noneho igira gute irusha ikipe ya Arsenal kugira gute mu minota ya nyuma yarusha ikipe ya Arsenal kukijanye no guherekanya imipira sineceza ko rero iyo minota bari kubona koroneri nyinshi na koroneri witwa Bokosa kayateraga ntabwo yari koroneri nyine igize gute koroneri Bokosa kayatera ntabwo yari koroneri byibuze uvuga uti iyi ngiyi yari kugira ico itanga ariko nubwo ku munota wa nyuma witwa Ricardo Calafiori yabuze amahirwe ko yatsinda igitego birangira ikipe ya Arsenal inganyije 2-2 gusa neceza yuko umutoza Mikel Arteta areka kwitwaza yuko umusifuzi ngo yabahaye koroneri 2 kuko ntabwo uko twaje tubigarukaho ntabwo ikipe ya Arsenal yashakira imipira kabisa ntabwo ashaka ibitego imipira y'imiterekano ntabwo byakunda ibi ngibi bizatuma igira gute itsindwa ibitego ahubwo bigore kuba yagira gute yabona ibindi niba ikipe ya Arsenal mwarayibonye ni ikipe ya Arsenal yari maze igihe idatsinda ibitego byinshi ikipe ya Arsenal yari maze igihe idatsinda ibitego byinshi kiretse nko kuri Leeds United yatsinze 5 n'ahandi aje itsinda 3 gutyo nyine ariko handi yajaga itsinda igitego 1-2 rero ko yabonye ibitego 2 muri Sunderland ntabwo twari kuvuga ngo iraza kuba yabona ikindi. Ikipe ya Arsenal byari kuba byiza yicaye ikiga ikireba muri squad yayo ikaba kongera kuba yatsinda umubare w'ibitego apana gushinja kuri set pieces aho ikavuga iti niba ari ku minota 20 tutarabona igitego utekereza ko igice cyambere kirarangira gute? Igice cyambere ubundi ikipe itsinda ikipe itwara ibikombe igice cyambere igomba kuba iyoboye n'ibitego 3 ku buryo igice cya kabiri iza kuza noneho iyobora umukino ku buryo budasubirwaho atari kwa kundi ubona igitego wakibonye uri kuri pressure ariko nanone kugira ngo ukirinde bikaba byakugora. So Arsenal nibyo itsinda imipira myinshi itsinda imipira set pieces ariko mwibuka yuko n'igitego Arsenal bayitsinze cya igitego kivuye muri set pieces kuri kufura n'ubundi ngira ngo mwagiye mubibona uburyo ikipe Arsenal kira gitego bagitsinze kabisa batsindwa igitego cya set pieces gusa Mikel Arteta aje muri international break n'abakinyi be baje muri international break abazasigare ariko bazagenda gusa icyo bagomba kuba bakora ndetse n'amaci ya Tottenham itaraza nuko bagomba kuba bakiga uburyo bagira gute batsinda ibitego badashingiye ku mipira y'imiterekano. So ikintu cy'ingenzi cyarazwa muri umukino none hari ku munota wa 6 aho Mikel Merino bateye umupira akagira gute bakaba bamukubita inkokora niba navuga ko ari mwishigo niba navuga ko ari heri nkokora ariko ikintu bagomba ko bamenya nuko Mikel Merino iriya neceza yuko abenshi barimo kuvuga ngo yari penalty ariko ubwo byatewe n'amahitamo y'umusifuzi nyine uko byagenze gusa ahandi hantu wenda ushobora kuvuga ati umusifuzi match yari yamureze ukuntu ariko sineceza ko Mikel Arteta akaba yitwaza yuko atabonye amakoroneri menshi none se umusifuzi niyo wari kujya mu kibuga agafasha ikipe ya Arsenal kubona koroneri kireka niba ari koroneri wenda yariyo bakaba bayanze ariko sinekereza yuko waba ukina football ngo uraza kurekara amakoroneri ntabwo wabonye at least penalty ni ikintu uvuga uti ni umupira watereka hari birebana n'umunyezamu kabagira gute ukaba watsinda ico gitego ariko koroneri ni umukinyi uzaja gutera koroneri cyangwa se agahitamo kuba yayipasa bikaba byagira gute bikaba byatuma
rimwe na rimwe batabona igitego. Ubundi amahirwe yo gutsinda set pieces penalty yo ya mbere kuko ni umukinnyi umwe ku wundi, umuzamu ndetse n'umukinnyi utera penalty, ariko koroneri ni koroneri ujya gutera, ntabwo uba expecting ibiri buze kuba byava muri iyo koroneri, niba ari igitego, niba ari penalty, cyangwa se niba ari indi koroneri, cyangwa se niba ari ukugira gute, niba ari umuzamu kuba yawufata uwo mupira. Ntabwo rero umukinnyi ajya gutera koroneri avuga ati 100% iki ni igitego. Buriya na penalty, umuntu ujya gutera penalty nawe icyizere cyo kuba yitsinda kiba kiri hejuru, ariko nanone haba hariho nk'amahirwe makeya yo kuba haba hariho nk'amahirwe nanone yuko umuzamu yayikoramo, cyangwa se ukaba wayitera poto ikavamo. So kurekarama yuko utabonye set pieces cyane cyane kuri koroneri, tangira wiga uburyo uzakinisha ikipe yawe, kuko Man City ifite Haaland yatsinda ibitego byinshi, Mo Salah ntabwo aragaruka mu gihe cye, ariko ushobora kuba yagira gute yakitwa neza kuri match ya Man City uyu munsi nta wamenya. Gusa Liverpool ifite umukinnyi watsinda ibitego 35 muri sezo, Man City iramufite, izo zose zikuriye inyuma nubwo zirusha amanota 6, ariko ugomba kubamenya yuko ntabwo washinja kuri set pieces. Umutoza Pep Guardiola avuze ati ikipe ya Arsenal ntabwo ari champion, ikipe ya champion ni Liverpool niyo champion, kuko niyo tugomba kuba twanahura nayo uyu munsi. Pep Guardiola avuga ati Arsenal ntabwo ari champion ni ikipe ya Liverpool. Ubwo rero katugeze turebe Mikel Arteta ujya zitwara nyuma y'izi match, rero yuko azakurikiza ikipe ya Tottenham Hotspur ku itariki 23 hazaba ari ku cyumweru bavuye muri international break ku kibuga Emirates. Arsenal izakina ikipe ya Tottenham, abakinnyi bayo bazaba bagarutse, turaza kubigarukaho mu kindi kiganiro. Arsenal izaba ikina n'ikipe ya Bayern Munich nyuma yuko izava kuri Tottenham, n'ubundi izaguma kuri Emirates yitegura ikipe ya Bayern Munich kuri 26 z'ukwezi kwa 11, bizaba ari ku isaha 4 za nijoro. Arsenal ndetse n'ikipe ya Bayern nayo ikomeye cyane, nubwo yaraye nayo igayitse ikinjizwa ibitego byinshi, ariko icyinjeze nuko bazakina n'ikipe ya Arsenal. Mwibutsa yuko iyi kipe ya Bayern ni ikipe ifite Harry Kane, ni ikipe ifite Serge Gnabry wavuye mu ikipe ya Arsenal, ni ikipe ifite Michael Olise, ni ikipe ifite abakinnyi bagiye batandukanye ba Joshua Kimmich, ni ikipe ifite abakinnyi benshi ba Manuel Neuer, ni ikipe ifitanye amateka n'ikipe ya Arsenal, kuko Arsenal ntabwo ikunda gutsinda Bayern cyane. Ni ikipe umutoza Vincent Kompany umunyeshuri wa Pep Guardiola ndetse na Mikel Arteta bazabihurira. Ikindi kintu ugomba kwamenya nuko witwa Luis Diaz urimo kwitwa neza, afite ikarita y'umutuku, ntabwo azagaragara kuri match ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Bayern. Twari tugeze kuri Bayern na Arsenal ku itariki 23, Arsenal izava aho ngaho ijya ku kibuga Stamford Bridge ijya gukina ikipe ya Chelsea ku itariki 30 z'ukwezi kwa 11, anako kandi Arsenal igaruka ku itariki 3 ku kibuga Emirates ikina ikipe ya Brentford ku itariki 3 z'ukwezi kwa 12, bizaba kabisa ari ku isaha y'isaha 4 za nijoro bakina ikipe ya Brentford. Aston Villa ndetse n'ikipe ya Arsenal ku itariki 6, Club Bridge muri Champions League na Arsenal ku itariki 10 z'ukwezi kwa 12. Arsenal aho ngo nizatangira kujya muri twa dukipe turimo Wolves, harimo Everton, Crystal Palace, harimo Brighton, Aston Villa, FC Bournemouth, igahita ijya kuri Liverpool ku itariki 8 z'ukwezi kwa mbere. Urumva ko n'ubundi Arsenal kuzongera guhura n'ikipe byibuze bangana igikombe cya shampiyona ni mu kwezi kwa mbere. Ese tuzagiza mu kwezi kwa mbere Arsenal ikina n'ikipe ya Liverpool hazaba harimo amanota angahe? Ese Arsenal izaba igishizemo amanota menshi cyangwa Liverpool izaba yarayinyuzeho cyangwa se Man City? Uyu munsi ni Man City ni Liverpool, turaje tubigarukeho.